kod Kajiado. Migawo mar thieth e kaunti ma Kajiado ogolo siem ne jodak ma Kajiado mondo obed motang' mondo kik gigam tuo mar guonyo mar mpox. Ahinya to kaluwore ni kaunti ma Kajiado en kaunti mokiewo kod piny libamba ma Tanzania. Kowuoyo e kinde yawa yanga kar timo thieth ma Ilorer manitiere Kajiado South, jatend migawo mar weche mag thieth e kaunti no Alex Kilowa wacho ni kata obedo ni nyaka sani onge ng'ata ng'ata moseyud kod tuo no e kaunti ma Kajiado, to winjore oganda obed akicha. Kar thieth manyien ma oyawno biro neno ni jopiny oyudo thieth ma ichiwo e lony manyasani, chiwo thieth ne joma mine bende mayach, to kod chenro mamoko ka jodak ma Kajiado onyiso mor margi kaluwore kod yawo kar thieth ma kamano. We continue to be on high alert on mpox. I know so far nothing has been confirmed, but because of the nature of the county, our proximity to Nairobi, and even the porous border, our neighboring countries of Tanzania and all other borders, we continue to put our public health officers, our surveillance team to be on high alert, and we want to continue urging the residents of Kajiado, even though no case has been confirmed, but let us continue to observe the public health protocols in matters mpox. Hapo nyumaye tulikuwa tumekuwa na shida ambayo mama anaanza kujifungua na mwingine anaweza kupoteza mtoto au maisha yake kwa kuwa umbali ya maternity. Kwa mara nyingi watu hapa wamekuwa kienda mbali sana ili kupata huduma ya hospitali, kwa sababu sana wamama wanapojifungua walikuwa kienda mbali, ama saa nyingine pia walikuwa wanashindwa kwenda mpaka wanapata mashida nyumbani, lakini leo hiyo shida imetatuliwa. Hii facility kuwa equipped na vitu modern facilities za delivery ni muhimu sana, na ni ya kuokoa maisha, kwa sababu wengine walikuwa